So inkintsho ngoba igana nje ukuthi izogana kwesibili singaganiwe, hhayi ukuthi izinto asiyilokhu zile ukuthi asikhoni ukwezinye izinto ukuveza kahle. Hello everyone, uRezula kulwamba kahle. Ekugcineni umshovu useze waphendula emva kwezinkulumo-ke zikaThibela ezibuzayo ukuthi umshovo yena uyoganwa nini. Abaningi-ke abalandeli bamaskandi bonke bebelindele yona-ke impendulo yakhe-ke umshovu. Ngoba abanye bese bephendulile abafana nabo-ke uMthandeni nabo babeka eyabo imibono. Uma uthi akamboni-ke yena uMthandeni iphendula ngalolu daba, hamba ubuka le video le uzoyithola yonke into ofuna ukuyibona. So asingabe sisapholisa amaseko kafisane sishone khona siyomuzwa ukuthi uthini-ke yena umshovu ngey'nkulumo zakhe-ke uThibela. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uzuphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Asishone khona ngingamoshi isikhathi sakho. So inkintsho ngoba igana nje ukuthi izogana kwesibili singaganiwe, hhayi ukuthi izinto asiyilokhu zile ukuthi asikhoni ukwezinye izinto ukuveza kahle. Ngibonile nje nosibalo wakho lapha uzinciphe phezulu. Ebhale ukuthi angigame nami, no. Lokho nokho lwami nami sizokwenza lokho. Yena usiyakhe engathi masexabo yeza kwakhe lapha ethi nami ngizoxakeka njengawe. Ake besuzelane nje ngoba kuthiwa hayi inkunzi yami yona ifanele ingabe yani. Hayi kodwa kuthiwa hayi iyadedela ngapha mayelele. Siyabonga kakhulu. Siyabhotshisa. Ilanga le. Ngihleka ngiqedile ngiyacabanga umqondo ngiyayithanda ngiyamthanda ngibeka la umqondo ngiyabuka ukuthi ukusiza amayisizosiza. Uzizweleke umshovu naye echaza sayidi lakhe ukuthi uzoganwa naye mase sekuyisikhathi sakhe mase kuvumela yena-ke. Asikasithembe ukuthi yena uThibela uzwile naye, but-ke siyivala lana-ke ividiyo namhlanje sibuya unqi. I really ukuthi enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and also comment down below umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ingabe ulibona kanjani, ingabe wenze kahle yini-ke yena uThibela ukuthi amphaphamise yena umshovu uthi hayibo ndoda ganwa phela usumdala mungaka. Comment down below lapho umbono wakho-ke, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.